Assalamualaikum. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe channelnya Raden Al ya. Karena subscribe itu gratis, nggak boleh pelit-pelit ya. Oke, dadah.
Bukan rela demi cinta ya, rela doang, rela woy. Tapi jalan dulu. Yes. Tapi kesilanya disimpan dulu. Nanti. Oke, tadi mintanya ke single-single yang agak ngerok sedikit. Ada mau semangatan ngesul. Oke, itu dulu Mas Boske. Jalan dulu.
guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Raden Al ya. Makasih. Oke guys, jangan lupa saksikan video selanjutnya hanya di Raden Al Channel.